Bok ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam pokazati jedan fora brod koji vam se zove, evo odmah ću vam pokazati zadatak, zove vam se Sigma Class Corvette. Operacija je pod brodovima, operacija Stormbreaker. Trebate 1200 sekundi biti u čamcu, 60 protivničkih vozila u zraku uništiti, znači vozila iz zraka, znači helikopter ili jet. I trebaš potrošiti 100 dijelova na sponanje čamca. Kako ste vidjeli, mi smo to napravili i idemo vam pokazati kako to izgleda. Znači, tu je već Sigma Class Corvette i kako vidite ima propulse gun, 2 torpedoa, 4 rakete protiv zraka, to jest protiv čamca, 8 protiv zraka i KF launchera. To vam je praktički ko na jetovima i helikopterima fleri, to vam znači ako vas neko počne pucati s raketama, to vam to praktički odmah uništi. Ima vam 4150 životnih bodova i brzina je 43. Košta vam 9 dijelova i ovako izgleda, nije loše. Tu ima ko malu sobicu, sad ne znam da se tu može ući, bomo sprobali. Znači, ovako izgleda brod, fora izgleda. Sada da spravamo pušku, neće mi delati. Znači kako vidite tu iza sa strane su torpedosi. Ako kliknem V, vidite puklo je. Imate pušku, ove rakete protiv brodove, protiv zrak. KF launchera koji vam se nalazi naprijed. Kako vidite otkud dolazi. Imamo ovaj ekran s kojim možemo približiti ili zoomirati okolinu, što je dosta korisno. Mogli bi puknuti drvo, kako vidite pukli smo. I od tud možemo sad pucati na druge stvari. To su vam stvari koje ovaj brod ima. I sada da vam pokažem ovaj brod. Znači ako tu sada izađemo, tu vam je kabina. Onda možemo tu gore doći. Tu su vam rakete. Tu dolje KF launcheri. Tu vam je puška najvažnija. Onda tu okolo dođemo, tu su opet nekakve velike rakete. To su jako velike. Onda tu iza opet imamo rakete male. Tu čamce male. Najbolja stvar mi je kaj tu možeš ući. Onda se nekak zgličaš ispod toga dok neko vozi ovo. Tu gore dok se dojde, nažalost tu ne reš, ali možeš okolo skočiti, onda si isto gore. I sada da probamo kako izgleda onaj dio pokraj. Tu ovaj donji. A možemo unutra. Ne znam, možemo. Prvo ne mogu skočiti. Budemo se respawnali, pa smo spawnali opet, pa smo opet probali. Evo došli smo, idemo sponati opet isti čamac. Izgleda dosta malo, ali dosta je jaki, tu moram reći. Sada bomo vidjeli kako bi mogli
A opet sam pao u vodu. Danas ne idem baš skakat na brodove. Evo ga. Znam lakši način. Tu idemo unutra. Evo sad smo na rubu. Evo ljudi, sada ćemo da isprobamo i kako izgleda možemo stvarno tu ući, što je dosta fora. Tu je ovaj launcher za torpedose kaj se lancira. To bi ja rekao da bi trebalo biti sice, ali ne reći sjesti. I to je to ljudi za današnji video. Ovo vam je Sigma Class Covert. Ako vam se svidio video, možete lajkati i subscribe-ati, bilo bi stvarno lijepo i to bi bila stvarno velika podrška. I vidimo se u sljedećem videu. Bok!